Ben saampona ekening gombelan jia edina Siva pun sajen cinta de Kevin, bahkan Siva pun rela prabenah kala ben Kevin. Adegan cek panceen pengkir pantai pun kadetien. Singkat cerita amar gebek tola malam edina Kevin pun langsung ngateraki Siva de romanah kalaben agunakake sepeda motor. Ben saampona lebede romana Siva pun langsung ngumbe katong sebedek dere. Ben tiba-tiba Maryam masuk de jedeng jiakiah ben atanya apa seekombe ben Siva. Siva pun ajawab bahwa ngumbe katong. Edina kena Maryam pun curiga. Masa ki buru head lah itu boleh. Tapi edina Siva pun tak ajawab ben langsung nyingke. Singkat cerita keung Maryam pun amite alako padahal are jia tepa are minggu sekotunah Maryam ria libur. Ben saampuna Maryam mangkat alako edina Siva pun langsung masuk de kamarah emang kaangkui acer atenten. Padahal sebelumnya Siva ria tak toman atenten. Keng cuma saampuna kenal ben Kevin ben semak ben Kevin edina Siva pun langsung acer atenten. Abeli pole de Maryam se tepang abareng ben emat kaangkui nyurvei Roma karena Roma se sebelumnya ajiah tak cocok. Kenangan lain ternyata Siva mun temunan ben Kevin. Edina Siva pun sambih de romana Kevin. Ben positif adegan cek panceen se kapeng 2 pun kadetien. Ben ternyata kenangan lain Maryam juganan ngelakoh cek panceen ben emat tretaan. Paya emak ben anak tepang pancei.